Ima purisqaykita saqay munayki wawasniykiman, Dios ninchik yachachiwasun kay paqarin imatachu saqenata kay pachapi wawasninchikman. Chayta ñawirinapaq munasqa hermano hermana wawqimasiy invitayki mask'anaykita maychus kasan kay libro Deuteronomios soqtayuq soqta phisqa chunka chantachik llasqan ninqa hinata. Kay tukuy ima nisqayta sumaqta sunquykichikpi hap'iychik. Sapa kuti wawasniykichikman yachachinaykichikpaq kay kamachisqaytataq willapuykichik paykunaman. Wasiykichikpi hinallatataq hampi purisaspapis chanta puñunaykichikpaq siriyunaykichikpaq hatarikuspapis parlanaykichik tiyan nispa. Hatun yachay kunan dia tarispa kanchik kay carta Deuteronomian. Imaynatachus munasqa niwanchik askata Diosninchik tata. Kay kamachisqayta, kay yachachisqayta qankunapis willaychis wawasniykichikman nispa. Sayarimuspapis, hatarimuspapis, chantapis puñuqtinkupis paykunaqa yachananku tiyan imatachus noqa yachachirqaykichik nispa. Diosninchikqa munan allin purisqaykita saqenaykipaq. Imata umaypi purirqayki qanri Diospaq llanninpi. Ari, imata qantata hina mama hina uyarispa kasayki Diospaq qillqasqanmanta. Imataqan yachaykiña kay kikinta qan yachachinayki tiyan wawasniykiman. Porque pay yachanan tiyan pichus kay pachata ruwarqa. Pay yachanan tiyan maskatachus Jesucristo munakun payta, ima milagrostachus ruwarqa, ima bendicionestachus llank'arirqa, chantapis imatachus pay ruway atin kawsayninpi. Chay herenciata noqanchik saqena tiyan wawasninchikman. Chay tareanchik noqanchikpata tatas hina wawaspaqri icharis ama qunqanachu porque Diosninchik kayta mañawanchik kay p'unchaypi. Tatas mamas ama qunqaychischu wawasman yachachiyta noqamantaqa k'aya mincha paykuna reclamasunqanku imarayku mana k'ami riwarqaykichu imaptin mana yachachiwarqaykichu Diospaq llanninpi purichiyta o yachayta nispa. Sichus kayta ruwaspa kasanchik allin pacha munasqa hermano hermana. Wawasqa wiñanqanku ichari mayk'umir pampapi hina Diospaq qillqasqanwanri. Chay yachay kasan kunan diyapaq. K'aya mincha kuska watijmanta noqanchispis tinkunarikunapaq. Bendiciones.